Satu, dua. Ya, jadi Pak Imam masuk kita, sadalan hubani ting ase hulubam malah kita. Ase boy holi ya turhon horja bagal naipudi. Tolong ase hulobe mo debi hulobe. Isi mo debi hulobe. Ya, tolong hubani penerima tamu sektor sia. Ase rakun dobe jemaat na baru roh langsung hulobe. Ya, tulang demanik. Hulobe mah tulang, hulobe. Tolong dulu rei ketiga ke depan. Kita horja bagal lah seboy holi ya turhon domo hubani pelaksanaan horja haben. Ya, dek ke depan. Hulobe. Sektor sia. Ulang segan nasiam menurut jemaat. Arahkan ya dengan humanis. So naik ke nasionon. Hulobe sampai pak, hulobe. Yang ke depan. Ya. Terus arahkan itu. Taruh situ lah, arahkan. Itu. Hulobe ya, nomor 2 ini. Ya.
Simanungun, lihat mamalas niudu, awani doma 110 tahun, intil di Simanungun. AGP roh udan marambolas, tapi lang sopat memakan korban. AGP dong COVID-19, boy hitarap marolop-olop, ibagas Tuhan. Pisau di maroba, manis marsapet-sapet. Martenger di uhur kita, bani Jakoba. Ase jumpa Hamgogo, mardapat dapat. Selamat pesta polo-polo, YKPS Resort Siantas saya. Horas, horas, horas. Kami dari Larisma Optikal, Jalan Merdeka nomor 76. Kami dari Rudal Mas Optikal, Jalan Sudirman nomor 63, mengucapkan selamat Polo-Polo yang ke-118 tahun masuknya Injil di Simalungun. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.
memberi panorang nadear, nalaho mendihuti ibadah penungguata sadarion, aima na secara live streaming. Guarni mingguta sadarion, aima minggu pasapulimahon, dop Trinitatis. Bani sadarion adongdo acara horja bagal napasing. Tetap kita menjaga protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Laho menyambut ibadah ta, jonjong ma kuria, mandoding hita, haleluya, nomor 470 sada, ayat sada 2 pakon 5. Ibagas goran ni na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanahon. Ale na ibata, hamdo na ibatakku, nahupindahi, horahando tondoy hubamu, si holando daging kubamu, songon tanoh na dorging anjaha na hora, naso marbah. Haleluya, haleluya, haleluya. Martong kumahita, ham Tuhan na ibata, Jehovah si madakuasa, namangidah terus das hubaga sauhuron apa sura-sura nami, sing dong nalingot humbani panunggurmu, bani na roha nami hulobimu, ibagas persombahon namion, papasing hama uhur pakon pikiran nami, marhitay tondoymu, asiboy sitong pamujion, pakon pakaholongin nami bamu, janah tongtong ipasangap hanami goran mo na pasingin, marhitay Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mandoding hita, haleluya, nomor 4, ayat sada 2 tambah 5.
hita jongjong. Agoy hataon hita seng dong dosata. Ipauto-oto hita do dirita, anja seng ibagas hita hasitunganin. Anggoy supot kon hita dosata, hatingeran nyuhur anja habunar do iya manasap dosata. Apa paborsi hita humbani haganup hagedukon. Halanyay roh mahita hulubi ni Tuhanta. Masupot kon janah mangindo hasasapan ni dosata. Holong ataymu mangidah ganu parlahon. Martong kumahita, ham Tuhan na ibata paridop ni hurbagal. Iparhatongon hanami, nahotobdo hanami iparjabulon dusa, anjahalang buy hanami maluah, ang mga jamhon guguh nami sandiri. Mardosa do hanami do pakham, marhitoy pikiran hata sunay agay pambahinan nami. Janah mardosa do humahan nami, marhitin na langi warjawan hanami, na patut si horjahonon nami. Langi haholongi hanami ham, kumba ni gulat ni uhur, gok ni tondoy, pakon boys ni gogon nami. Langi haholongi hanami, hasoman nami duskon diri nami sandiri. Maidop mauhur muban nami, sasap hamma dosa nami. Anja habubay hamma hanami asi mangguluh na bayo. Mangguluh ibagas harusuhmu, janah mardalan banidalan mo. Ibagas Jesus Kristus, jalo hama tonggo namion. Amen. Maronjolan humbani kuasa ni na ibata. Uhatahon ma bani na siyam. Ibagas gora ni na ibata, Bapa. Pakon Tuhan Jesus Kristus, apa tondoy na pasing. Tenger mauhur na siyam, dom masasap haganup, dosa na siyam. Riyab mahita makatahon. Amen. Amen. Mandoding hita, haleluya nomor 270 ayat 1, ayat 3 pakon ayat 5. Salam
Ayap mahita jongjong. Saksion hitama haporseon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani saap tanohon. Au porsaya bani naibata bapa, pargogo na sutarimbang, na manupalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, indo Tuhanta, na tinbukon ni si Maria, sanggang hape halyapan, marhitay tondoy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang si Pontius Latus, iparsilangkon, mate antah itanom, turun huna guritoru, mula manggolo bani na mate, bani ari patuluhon, naik ke surga, anja hunduli siamon ni bata bapa, pargogon na sutarimbangin, kunjay maya mulak magira, laho manghumi halak na manggolo, pakon na duk mate. Au porsaya bani tondoy na pasing, bani kuria parsadan na pasingin, parsaoran ni sagala na mapasingin, bani hasasupan ni dosa, bani parpuhon niya kula, pakon bani haguluhan na sa dukah ni dukahni. Amen. Kita ganupan bagi hawangi Tuhan ne bata bani kebaktian siangon adong konondo pelantikan hubani pengurus sektor antar waktu aima pengurus sektor 5 ase idilohanami ma hasoman ase roh kulabion aima sekretaris sektor 5 PAB ase jongjong hamulabion teki mandoringon ramah hamulabe mendoding kita Mandoding mahita haleluya nomor 375 ayat sada pakon ayat tolu. Kita haganupan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus. Laho mendalankan pakon meningkatkan pelaksanaan tugas pendiloon pakon seluruhan gereja
ibentuk do kepengurusan sektor. Aima humbani anggota majelis jemaat namarianan sektorai. Aima ketua, sekretaris, bendahara, nalaho mengkoordinir jemaat na sektor na menyangkut bani kebutuhan pengidangion sadalan hubani program jemaat. Sadalan hubani sahalak pengurus sektor berhalangan tetap marhitai marujung golu aima sekretaris sektor 5 tetap situa bara Julian Totondang Ondi perlu iakat panggatini nalahu meneruskan tugas pakon tanggung jawab selaku tugas sekretaris sektor yang kat mause anggota majelis jemaat na sektor 5 nagabi sekretaris sektor pengganti antara waktu masa pelayanan 2020-2025. Asetara komodir horja ay haganupan yadongkon pengurus sektor 5 pakon anggota jemaat do pemilihan sekretaris sektor 5 PAW masa pelayanan 2020-2025 melalui rapat anggota jemaat nai pamasa bani panorang salose kebaktian pertonggoan rumah tangga anjahan terpilih ainuan jongjong ijon lahu menjalur tugas wewenang pakon tanggung jawab naromban bani ketentuan peraturan GKPS pasal I. Horja apa tanggung jawab? HAM narup terpilih gabi sekretaris sektor 5 PAW masa pelayanan 2020-2025 jemaat on. Bani pelaksanaan ni horjamu pada sekon laporan kerja hubani majelis jemaat melalui sidang majelis gabi hasil mansahorja doham rap pakon haganup pakar horja ni kuria on. Ase sauhur jana sasora maham mendalarkan horja na nyondoskan hubamu sadarion. Si usahano honon muma dalam panugunoguan bani pagori ni kuria na nyondoskan hubamu asilambin matoras sidia ibagas idop ni uhur pakon panandayun bani Tuhan Yesus Kristus. Jana asilambin taridah goluh hak Kristenon bani perguluhan ni sidia nagabi hasaksian namang golu itanohon. Gabi tiruan maham bani pagori nanyondoskon hubamu alanyai parlahohon hamma natalup songon sahalak pambabai na tongtong marpangguruan hubani Yesus Kristus Raja ni kuriain. Sai hasamanan ni hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus maham mandalan haganuk horja pakon tanggung jawab naon dos kubamu. Pahimay ilantik ham siholdo botohon di kuriaon sonaha bulat ni uhurmu mandalan horja na yondos hubamu. Halaniai belosihamma nahusuk kunon hubamu ilobe ni nebata pakon ilobe ni kuriaon. Sirsir do ham lantikon gabi sekretaris sektor 5 pengganti antar waktu GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar masa pelayanan tahun 2020-2025 jana humbani bulat ni uhur mudo manjalo apa mendalamkan horjain angko sonai do bulat ni uhurmu hatohon hamma balosmu. Terima kasih ma bani ne betang bani hasil siron pakon bulat ni uhurmu angko sonai hatahon hamma pengakuan pakon janjimu. Mengaku mau bahwa
Mendoding kita. Manduding hitause haleluya nomor 340 ayat sada pakon ayat 4. Surat Keputusan Pengurus Harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar nomor 143 garing A.1.1 Gatar 1 Romawi garing 2021 tentang pengangkatan pengganti antar waktu pengurus sektor 5 GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Pengurus Harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar menimbang sehubungan dengan telah berhalangan tetap Sekretaris Sektor 5 Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar karena meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 yaitu Situa Bara Julianto Tondang. Maka untuk menjamin kesinambungan pelayanan di sektor 5, dirasa perlu menetapkan sekretaris sektor 5 pengganti antar waktu masa pelayanan 2020-2025. Mengingat 1. Tata gereja dan tata laksana GKPS. 2. Visi misi GKPS. Memperhatikan hasil pemilihan sekretaris sektor 5 pengganti antar waktu masa pelayanan
2020-2025 di sektor 5 pada tanggal 1 September 2021 setelah selesai kebaktian rumah tangga. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat Sekretaris Sektor 5 GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar pengganti antar waktu masa pelayanan 2020-2025 yaitu Situa Hotma Parulian Ediarman Purba. Kedua, bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 12 September 2021. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, Ketua Pengantar Jemaat Situa Dharma Serpin Purba Sarjana Hukum ditandatangani, Sekretaris Situa Jan Ridwan Sumbayak Sarjana Hukum ditandatangani. Tembusan Pendeta Pengurus GKPS Resort Siantar 1, Pengurus Sektor, Pengurus Seksi Tupuan 4 bertinggal. Ibagas goran ni na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, sa darion Minggu pa 15 Hondop Trinitatis, tanggal 12 September 2021, nalantik maham Situa Hotma Parulian Ediarman Purba, Gabe Sekretaris Sektor 5, PAW, GKPS, Jemaat Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, masa pelayanan 2020-2025. Tuhan nai batama makasamani apa mampargogohi ham makorjahon horja ibahen hasangapon ni goran ni. Amin. Asi senari otang ma ama si rohma hujon nomor sahab. Terpuji ma Tuhan, terima kasih umbana siam nadop memberi kepercayaan baku lah menjadi Sekretaris Sektor 5, khusus nih umbani Sektor 5 tonggon siam aseboy hudalakon. Terima kasih mak. Martongko mahita. Ham Tuhan ni bata Bapa, ibagas goran ni Yesus Kristus Raja ni kuriain. Terima kasih ma isombakon hanami hubamu, alani hidup ni uhurmu natongtong marmudu-mudu kuriamu, marhite horja ni juak-juakmu. Idi daham jongsong nuan ijon, nadop ipabangkit kuriamu, Gabe Sekretaris Sektor 5 PAW, I Jemaat on masa pelayanan 2020-2025. Anjaha domma sir-sir manjalo horja pakon tanggung jawab nih. Halanyai tambahi hamma bani si bere-bere ni tonde na pasing. Asilambin maruhur jana lambin margogoh ma ia mandalan kon horja nadop yondos kon bani. Sihol ma marhite horja ni boy lambing talar idap ni uhur holong pakon pasu-pasumu bani ganup jolma patubuh hama bani uhur nasir-sir mar pambahenan nama diar dopak ham dopak kuriamu pakon dopak hasoman jolma asil lambing mar sangap jana mar mulia goranmu itanuhon jalu hama tonggonami on ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ubamu Sekretaris Sektor 5 PAW na hinaholongan nami. Atas nama Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, hatohonon nami ma selamat mendalarkan khorza pangidangion selaku Sekretaris Sektor 5 PAW GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar
masa pelayanan 2020-2025. Nah, siam hasoman sapor seon ikuriaon. Onma Sekretaris Sektor 5 PAW GKP Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar Baru. Urupi jana dukung hitama ia mendalankan horza pangidangion marhite tonggo saran-saran sonai homa gogo apa pembahenan pita marhite hidup ni uhur ni Tuhan pakon dukungan di kuria Indo ia boy mendalankan horjani ibakas na torsa saya bersama Tuhan marhite horja pangidangion ni amin mulak maham. Ting-ting atau pe tugas-tugas kubata Bapak Inang sunage niombah nama poso sadarion Minggu 12 September tahun 2020 sada. Na perlubi aima marhitihon ni pelaksanaan pesta olop-olop GKPS Resort Siantar Sada. Bari namak kamalaskon 110 tahun pardas ni ambilan nama dear itano si malungunon na ibuahan ni misionaris Pendeta Agustes tepat madabu bani tanggal 2 September tahun 1900 alaniai bani hari Minggu naloroh tanggal 10 sia September 2000 sada adalan hubani jadwal ni resota pamasaon do pesta olop-olop GKPS Resort Siantar Sada. Sadalan hubani haputusan ni rapat ni panitia pesta olop-olop ibagas tahunon nomor hudunguan hubani masa pandemi dope lang terbaik songon nasomal dope Bapak Inang hita ganupan. Jadi songon nasomal mar pesta do hita martaratak do hita lobi ni gerejaon marudup mangan do hitai zon pakon hal-hal nalegan hataridahan ni malas nihur alanyai bani penorangon onma tuga-tuga napar pudi danah bani pelaksanaan ni bani hari Minggu naloroh kebaktian mingguta bani hari tanggal 10 siah 10 siah September 2000 sada sekaligus mai bani pesta olop-olop masuk maai kebaktian Minggu pagi, Minggu siang, penai age Minggu sore, songon nasomal. Ay mana perlu be. Napa duahon? Sadaran hubani masa pandemi. Tetap kita mematuhi protokol kesehatan dan tetap pun pemerintah. Kebaktian Minggu pagi tetap songon nasomal jam 7 wib. Jana naman dihuti kebaktian Minggu pagi lang ita tuhon hita domuha bani haputusan ni panitia per sektor-sektor jadi menyesuaikan ya sektor sada das kubani sektor siah sonai gi marihat menyesuaikan maroh bani kebaktian Minggu pagi tapi dengan catatan adong pembatasan nai hadiri aima lebih kurang 200 halak. Jadi posisi tasonarion domu hubani nomor urut bangku bahat ni 156 tambah di atas jadi lebih kurang 200 domu hubani rapat panitia domu haputusan ai lang pala itambahi kursi ilobi anggo bahat naroh jadi ase maksimal di kita perrohnion naman dihuti kebaktian Minggu pagi aima jemaat nahun GKP Sudirman 200 halak lebih kurang naman dihuti kebaktian Minggu siang jam siah 30 naman dihuti aima nahun GKP Sudirman tambah pakon nahun GKP Marihat kebaktian Minggu sore jam 10 pitu naman dihuti
Jemaat Sudirman Pakon, jemaat umum. Aima songon hasumalan badi minggu sore, naroman dihuti aima jemaat na luar ni anggota jemaat GKP Sudirman. Jadi, aseboy diar, banyak siam panitia, marhor jarup koordinasi pakon pengurus sektor, sada das kebanisia, sonai gini marihat, ase ia turun ma lebih lanjuton, sonaha ase hari mingguan, ulang melampaui kapasitas, domu hubani aturan protokol kesehatan tene. Aima nomor hubungan hujai, jadi wata kanupan, aima tuga-tuga, jangan bani hari mingguan, gomos ipangindok ke nami. Isena perlu bero hugereja ondas langsung mahulobe hundul. Ya, salinari isena perlu bedas igereja on hulobe ma ulang maradu pudi hagenup. Ya, maradu pudi hagenupan hulobe mahita terus atur das kupudi. Seboy hagenupan tarisi ya dom hubani kapasitas tadop itu tapkon. Aima nomor hubungan hujai Bapak Inang. So naik nasyam naman dihuti kebaktian minggu live streaming rumah naboy mamboge tingtingon ase ipardiatehon mai ase bani pelaksanaan horja bani minggu naloron boy matal ni bagas nadiar. Namangihut nomor hubungan hubani pesta lopolop di KPS Resort Santarsada. Si pangidangi sadalan hubani keputusan ni rapat panitia. Tiap pakon pengus resort, sunaigi PMJ na 2 Kuria, parambilan para agenda si Basadoding, kebaktian minggu pagi, haganupan pandita, pakon penginjil, patupu galangan. Untuk kebaktian minggu pagi, ase petugas kanami, dan pengurus sektor, ase boy holi iturus konusei, pasingat kepada yang bersangkutan, rumah terterai ting-ting, tapi mana tahu lagi bahasa ting-ting. Situa G Masaragi, situa Zonni Espeda Manik, situa Benezer Eden Sumbayak, situa Lamria Purba, situa Dr. Anda Rista Maria Girsang, situa Monika Saragi, aima napatupu galangan. Si Rohma hari Minggu naloroh, ingat mai. Kebaktian Minggu siang, parambilan para agenda si Basadoding, tetap membadi pandita, nginjil, patupu galangan, situa Dr. Ronald Saragi, situa Yusri Damanik, situa Nopita Meti Purba, tambah Tolu Halak, anggota majelis Nahun GKPS Marihat. Kebaktian Minggu sore, parambilan para agenda si Basadoding, aima tetap pandita, sunai pekun penginjil, patupu galangan, situa John Erwin Saragi, situa Jawelman Purba, situa Payarada Natal Purba, situa Sri Kencana Warida Manik, situa Kasihani Sinaga, situa Jens Prida Purba. Sebenarnya siam goran-goran no kenai nasuk kanamiai, Arab uhur, idingat maai, dan ang geboy ulang be lang ihor zahon ma, domu hubani hinadiar, portat tay tonga-tonga ni kuriaon, mulai ke iresot Santarsada. Namangiut Bapak Inang hitaganupan, adalan hubani haputusan rapat panitia. Ya galangan patolu bani hari Minggu naloroh dalam rangka pesta lupolop di KPS Resort Santarsada aima marsilua duit ibagas amplop. Naparpudi sahali bani pelaksanaan di pesta lupolop haganup si pangidangi. Naigi panitia nasiam haganup panitia. Badi kebaktian Minggu pagi siang sore. Adalan hubani mendukung program kerja ni resort, bani pelaksanaan pesta, tetap pataridahkon budaya ni Simalungun, aima maretehon ni memakai pakaian budaya Simalungun. So naima tugah-tugah domu hubani pelaksanaan ni pesta lopolop di KPS Resort Santarsada bagas tahunon. Naparpudi patandahon anggota jemaat na baru naroh kukuriaon. Aima keluarga Inang Cornelia Boru Girsang. Aima sin rumah ni Inang Bapa Nahinan El Sembiring ya Inangon pindah Kuria
hun kuria GKPS Jemaat Cikoko Jakarta. Jana sonariai inangon Marianan atau P Maralamat di Jalan Narumonda Bawah nomor 22 sektor 5 Kuriaon. Mulai sadarion sah resmima inangon gabe anggota jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Napa duahon keluarga inang Rehna Elista Ria Magdalena boru sembiring pakon 2 halak nyombahni aima naburu anggo bapa nahinan cin rumahni doma marzunggolu sediaon inang Rehna boru sembiring pakon nyombahni 2 halak pindah kuria hun GKPS Jemaat Cikoko Jakarta. Dana sonari sedia Marianan Maralamat i Jalan Narumonda Bawah nomor 22 sektor 5 Kuriaon. Alaniai mulai sadarion sah resmima sedia hiraun gabe anggota majelis jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Alaniai utang kami bagas hormat ase jongjong ihundelani inang Cornelia boru girsang inang Rehna Elista Pia Magdalena boru sembiring pakon 2 halak nyombah ase jongjong mana siam. Ya on masa dia ase jalo hitam masa dia bagas gok malas niur. Terima kasih mak undul mana siam use. Ya sonai ma ting ting sonai ma patandaon hubata ase bani penorangon bani hagunup horjata tonga-tonga ni Kuriaon terlebih pesta olop-olop bani minggu na roh boitor sama dalan ni bagas nadiar martonggo mahita na ibahon ni bani seksi inang. Dari pasada ita mahurta martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih sombakon hanami hubamu Tuhan. Bui hanami mamuji pakon pasangap kon goranmu nama pasing in bani panorang on aimah ibadah minggu nami. Sepasu-pasu hamma Tuhan ibadah namion. Asibui hanami lambin mamboto bahasa hamdo nama mudu-mudu perguluhan nami si ganup ari. Hamdo si pujion nami jana pita hubamu doha nami marsomba bani haganup horja pakon silahoan nami. Haganup si layak-layakmu sonai pakon si bere-beremu nama diar huben nami aimana rohun bamudo. Haganupan in hamdo napatalukon huben nami asibui hanami parsimada bani hagoluhan nabi neremu. Bani ibadah minggu nami panorang on martupu jana martonggo hanami hulobe-lobemu asibui lambit ihargahon hanami bagal ni holong mu makop-kop hanami iondoskon hanami mapamujion nami on hubamu baen pahasangapon ni goranmu anjah bui in pamalas uhur ban nami nuan on namartupu i rumah panumbahon muon sadarion. Halani ai ham o Tuhan nebata nami si holdo bani tonggo pakon pangindo nami on ipada sanami hubamu aima partupuan seksi inang sektor tolu na ia dongkon bani mingguon pakon partupuan seksi nama poso kurian nami na ia dongkon sadarion i gedung sekolah minggu na ipuka masuk panorang pukul 12.30 wib selam bintar mulia gorani Tuhan nebata marite partupuan inang sektor tolu pakon partupuan nama poso kuriaon. Horja bagal na pasing sadarion bani panorang kebaktian minggu siang on Tuhan. Ase uben nami haganu pagori ni kuriaon na doma manjalo angka sidi. Lambin ibere hanami mahadirion nami laho mandihuti horja bagal na pasing in. Asibui hanami dapotan haguluhan si magira na ibagah-bagah kon hamu ben nami. Sonayo ma Tuhan pelantikan pengurus sektor nami nadop ia dongkon PHMJ nami nokan aima pengganti antar waktu sekretaris sektor 5 kuria nami.
Bapak situa hotma parulian Ediarman Purba, andohar maboi hulobeani Arion, lambin meningkat pelayanan i sektor 5 kuria nami secara khusus. Martonggoho mahanami Tuhan, aima sidiana rohun hukuria nami penuan on, gabi hasoman sahapor sayau nami, malas uhur benami bani naroh sidia, marhasa daun benami sidia aima keluarga, Inang Cornelia Bori Girsang Nyonya El Sembiring, pakon keluarga Inang Rehna Elistaria Magdalena Bor Sembiring, pakon nyombahni, saya beri hama pasu-pasumu hubani keluarga Inang Cornelia Bor Girsang, pakon keluarga Inang Rehna Elista Bor Sembiring on Tuhan. Sonai oma Tuhan hanai martonggo bani nama kamalaskon 110 tahun pardasni ambila nama diar itano si malungun. Bani ari minggu tanggal 10 sia bulan on. Ia dong hon hanami doh bani kebaktian minggu pagi, siang, pakon sore. Aima pesta olop-olop GKPS Resok siantar sada. Ando harma bui mardalan torsa horjana dop iyo baskon panitia pestaon. Jana marolop-olop mahanami bani mamuji goranmu nama pasingin. Bagal tumangdo pambahenanmu. Marhite pardasni ambilan nama diar itano si malungun. Mambahen dihut hanami gabe si parmad bani hatamu. Aima bani panorang ijiana roh hutano si malungun. Na ibu bahon ni Bapak Pandita Agustis topat bani tanggal 2 September 1900 tolu. Bani ibadah olop-olop nami si pangidangi bani pekebaktian minggu pagi, siang, sore. Ase hamana mengajari jana memberi hapentaran hubani sidea. Ase bui torsa jenges pangidangion ni si parugas bani acara olop-olop nami minggu nasi hol roh on. Haganupan si deana hambil bagian bani horjaai. Parambilan, paragenda, si bondoding, patupu galangan, sonai pakon haganupan panitia rosi haganup paguri ni kuriamu. Naroh beribadah bani panorang air. Ham Tuhan nebata Bapa nami, na tongtong sir-sir manangihon tonggoh nami. Bani kebaktian pertonggohan sektor-sektor nami pe, ase marhasir-siran hanami rohu pertonggohan. Na ia dongkon bani setiap sektor masing-masing, boi sama hanami marhasa daun, marsomba jana martonggo hubamu, bani panorang pertonggohan nami. Sonai homa bani pendita, penginjil, situa, calon samas, pakon haganup hasoman sahapur sayau nami mangidangi bani kebaktian minggu pagi siang pakon sore sadarion. Andohar malambin ipasu-pasu Tuhan nebata, haganup nama rugas bani pelayanan ni ibadah minggu nami. Tokinari sihol mabogian nami hata haguluhan nahun bani Tuhan nebata, marite juak-juakmu, selambin bereham huben nami, hapentaran, rosi pamboto, aimana sihol hanami manangar hatamu. Maidup maurmu, tondimu na pasing in mana mempergugui hanami, laho manjalo pakon manangihon hata haguluan in. Imap ipadas ni Bapak Pandita nami, Pendeta Japolta Sipayung STH. On matuhan tonggo panginduan, pakon elek-elek nami hubamu, sebalosi hama tonggo panginduan nami on, maritehitehon ni Yesus Kristus Tuhan nahan nami martonggo, pakon martari makasih ubamu. Amen. Paimai jalo hita hatani Tuhan marhite ambilan. Mandoding hita haleluya nomor 207 ayat 1, 2 pakon ayat 3.
martonggo mahita. Damai ninay bata na mangatasi haganu paruhuron. In maman ramot kon uhur apa pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus. Amen. Diar hubat tahaganupan Bapa pakoninang sonaya ginamaposo, bukahita ma bibelta humbani Markus bin 2 ayat 31 daskubani ayat 32. Markus 8 ayat 31 daskubani ayat 38. Diar Bapak Inang maraya tayak mahita membahasa tene marresponsoria mahita hanami ayat 31 nasyam ayat 32 sonaima maraya tayak kita rossi ayat 32 ipukah kenami ma. Dop ai ipukah ma mengajari si dia, ia anak ni jolmain maningun buai do si tarononni, ambuk konon ni pangituai si tua ni malim apa si botoh surat doia, anjaha bunuhonni, anjaha dop salpu toluari mulak manggolu. Marhusor maya ikawah kon ma susian niai anjaha ihata masih Petrus ninima laho maho bolis hun lambung kon ai seng uhur ni batai parur hon ho uhur ni jol madu. Ai barangi se nasihol paluah kon hosahni, ai do nama guan hosah. Tapi barangi se nama guan hosah halaniau apa halaniam bilan nama dear, ai do pagolu kosi. Ayah hama tarbere jolma bahen tobus ni tondu ini. Amen. Ay madas ni tene. Horas batah ganupan. Salom. Sonaha do kabar na siyam. Ya luar biasa malah surau pandita Japol tak si payung. Hanami tading iperumnas batuonom. Terpuji ma Tuhan boy hita marhasa daun bani are minggu sadarion. Bapa pakoninang nahinarga ni Tuhan na ibata. Bani ambilata sadarion ipatorang do sonaha hajongjongan ni Yesus. Ia roh kudunion gabesi palua Mesias yang diurapi. Halanya ilau mangarusi teks sadarion sasitong ni diartumang anggo ipardia tehita teks sebelum ambilatau. Bapa inang hita ganupan. Pai mateks taon domai pataridah Tuhan Yesus bagi ni halongangan. Ipamalum dona buritan. Ipamalum dona setanon. Gariada itamue do simbue 5.000 halak. Boy do ia mardalan i atas tao. Bapak pakoninang hita ganupan totua dong do kebanggaan tersendiri
hubani susian. Nah saya tong-tong mangiri kosi. Mereka bangga punya Yesus sebagai pemimpin mereka. Anjana boy doho mai hubung konsusian ayai hubani pengharapan mesianik. Atak pe pengharapan bani si paluah. Terlebih ma bani pergoluhan ni halak Yahudi. Anggo bani pikiran ni sedia si paluahai Kristus ai ma pemimpin politik ai do napi naima ni si dia bani panorang na ijia bangsa Juda sanggah ijajah halak Rom. Mereka menderita ikuasai do Jerusalem, huta Sion, huta nama pasing ni Jehovah. Lalu mereka berharap, pengharapan disedia, roh maholi si paluah, na mambobai ase marhamonangan use bangsa Israel atap Juda humbani penjajahan ai. Halanya na siya masoman hita haganupan angko na pardiate bani bindualu ayat 27 dasku bani ayat 30 sa sitong ni na siya masoman hita haganupan isukun Tuhan Yesus do susianay kan dong manakan bahati bayan mujizat ay si doau bani pangidah ni simbuye atap halak lalu mereka mengatakan adong nama katahon ham Johannes Pandidi sebab Johannes Pandidi ay ma tokoh na fenomenal luar biasa bani perjanjian baru berseru-seru di padang gurun, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Adong komado nama katahon ham Elia. Nah siya masoman adong komama katahon sada humbani nabi. Jadi isukun Yesus masusianay. Ya anggo menurut Hanima isi maau. Petrus sebetulnya mewakili semuanya. Ihatahon ni hamdo Kristusin. Anggoy pardiati hita bani ayat 20 sia. Bani ayat 30 na siya masoman hita haganupan na hinargan ni Tuhan ipalumba do susianay ase ulang ipatugah-tugah pasal panandayon ni sidea pasal Yesus. Ada artinya masa ipalumba. Kenapa mereka diingatkan untuk tidak mengatakan kepada orang lain bahwa dia adalah Mesias? Ternyata ada kekeliruan pemahaman Petrus yang mewakili murid dan juga mewakili orang banyak secara khusus komunitas Yahudi. Aimanok kanaya soalnya kanami. Mereka berharap bahwa Yesus adalah Mesias, pemimpin, pambobai secara politik. Nah siya masoman hita haganupan halani sonayo pe pemahaman ni susian apakon simbuye ay bani ambilata sadarion ipat orang Yesus masituhun ni hajongjongan ni Bapa pakoninang bani ambilaton anggo perdeti hita bani ayat 30 sada ipukah mama ngajari sedia. Jadi Yesus mendidik mereka. Mau meluruskan pemahaman itu. Kita haganupan na hinargan ni Tuhan na ibata. Ipat orang ma bahasa anak ni jolmain buedo si taronon ni. Gariada hona bunuh doia. Tapi dop toluari holi puho atap mulak manggolu. Humbani namate. Manangarai Bapa pakoninang hita haganupan. Reaksi Petrus sebetulnya sangat kecewa. Anggo ipardiate hita wapainang ayat 32. Jadi iarakon si Petrus maya anjahai paingat maya Petrus kecewa. Kami tak rela pemimpin kami yang sudah melakukan banyak mujizat harus mati. Sebetulnya anggo pardiate lebih detail mati konyol. Mereka enggak rela. Apalagi anggo ipardiate hita sebetulnya Petrus itu kan salah satu murid yang secara emosional
Ya buih hata honon tinggi tu mang emosi ini. Lang setuju ya Bapak inang hita haganupan. Domu hubani reaksinyai. Hatahun Yesus mahoma bani ayat tolu laho maho bolis hun lambung kon. Seng uhur ni nai batai paruron tapi uhur ni jolma. Bapak pakoninang taganupan nahinarga ni Tuhan nai bata. Sabutul ni koras tumangdo sahap ni Yesus. Isobut ni laho maho bolis do Pak Petrus. Tapi ni nuhur nami sadalan doon pakon kekeliruan pemahaman ni susia nain pasal Yesus. Dop kusyai teruskan mau se pengajaran nyon ipadas mahubani simbuyai lebih mahubani susian. Ase barangi se nasihol mangiri kosi maningun iparnalang do dirini. Ase barangi se nasihol mangiri kosi maningun ipor sando silangni. Ayat 34. Bapa pakoninang marhition sa sitong ni ipatorang mahubani susianay bahwa kehadiran Yesus penuh dengan pengorbanan. Lau paluah kon jolmain humbani gom-goman ni dosa apa hamatean. Anjanah martuah ma halak na persaya bani seng be maguan hosah halanyai doa itu kan hon Yesus bani ambilaton habay non ni jolmain. Lau manobus atap gatih ni tondui ni. Agi ganupan dunyon bani. Hita haganupan nahinarga ni Tuhan. Lau patugahon doho mamar hitehon ayat 35 ay. Bahasa bani nasirsir. Mangiri kon Yesus. Mamparnalang diri ni. Mamorsan silang ni. Porsaya Yesus ay. Ay madalan hu haguluhan. Jupahan masidia. Bani haguluhan nahot. Rosi sadokah ni. Dokah ni. Na siya masoman hita haganupan langboy mahila manjalo Jesus gabi si paluah humbani gom-goman ni dosa apa hamatean ase martua halak na mangirikosi. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan na ibata totu marhitehon ni pangajaran ni Jesus pasal diri ni sonaya ge pasal na mangirikosi jenges tumang dohomani gabe si pahusor-husor konon tongah-tongah ni pargoluhanta ari-ari salaku halak na persaya. Bapa pakoninang hita haganupan ambilata sadarion mangelekon haganupan pagori ni kuria ase marhapentaran ibagas Tuhan. Yesus si paluah kita humbani gom-goman ni dosa apa hamatean. Persaya hita hubani anggo bani pangarusion ni Apostel Paulus. Isobut ni kita telah dibayar dengan harga yang lunas. Hargado hita itobus. Halanyay maningun marhapentaran ibagas Tuhan. Say tong-tong mangirikon harusuh ni. Bahani haganupan pardalanan ni haguluhan on. Bapa pakoninang nahinarga ni Tuhan. Totu na marhapentaran ibagas Tuhan. Ayman na makamalaskon. Nadop ipaluah Tuhan Yesus ia. Nadop parsimada ia. Bani pargoluhan si sadokah ni dokah ni. Lancar taridah maai. Bani pargoluhan ari-ari. Pahimaroh ari simagira. Marhite ambilanon. Yelek kondo haganupan pagori ni kuria. Ase mamparnalang diri ni. Ase mamorsan silang. Pilih kita ma harusuh ni Tuhan. Age buai tumang tawaran ni duniaon. Ito tongah ni pargoluhan on. Angguhan nami mengamati. Bani lembaga-lembaga nadong sonarion. Mahol tumang mandarami. Yang memang betul-betul berani. Mamparnalang diri ni. Mamorsan silang. Buay do petumang pargoluhan na sonaryon na mandalan kon kakaen. Halanya ninuhur nami relevan tumang do ambilanon bani halak na porsaya. Pori buay penasonayay kuria ni Tuhan siap untuk memikul salib dan menyangkal dirinya. Bani pargoluhan na sonayay bahak tumang do pasu-pasu
Bah tumangdo pangurupion ni Tuhan na ibata. So balik ni anggolang sir-sir hita mandalankon parguluhan na marhabentaran ni bagas Tuhan na mangirikon harusuh ni songon si basaon sa sitong ni anggo ipardiate hita bapainang hita haganupan na hinarga ni Tuhan podah bindusada ayat 20 sia das kubane 30 tolu ay ma si basaonta bani minggu sadarion poin ni ijay panundalion dopak hata ni Tuhan atap halaseon dopak hata ni Tuhan itu memproduksi ay mapakorhon hasedaon mapakorhon hamatean. Jadi martuah makuria ni Tuhan nasirsir mangiri kosi agepe maningun mamorsan silang menyangkal diri langurah tergoda bani haganupan nalang marperdomuan domu hubani harusuh ni Tuhan na adong idunyaon. Bapa pakoninang hita haganupan na hinarga ni Tuhan na ibata ambilan on mangelekon hita haganupan ase ulang maila mamilih Tuhan Yesus pakon makorcahon harusuh ni bani pardalanan ni goluh ta ari-ari ijape hita marianan itongah-tongah ni keluarga itongah-tongah ni gereja age itongah-tongah ni masyarakat maningun parsimada do hita bahasa hita ay majuak-juak ni Kristus nasay tongtong makaguluhkon harusuh ni tokinari bainota dohor jabagal na mapasing mardingat kita sonaha bagal ni pengorbanan ni Tuhan Yesus hubani hita hinaholongan ni jana marhitei horja bagal na pasingin lambini patoguh do uhurta na tongtong do hape ihasomani pargogohi Tuhan hita pori sona hape si dopak kononta halanya salinari bapa pakoninang hita haganupan selamat marhapentaran ibagas Tuhan na ibata amen martonggo mahita diante tu pamabamu Tuhan doma itangar hanami hatamu ase marhapentaran matongon hanami ibagas ham pori sona hape si dopak konon bani bueni parlajuan na itanohon iparnalang kanami ma diri nami iporsan hanami ma silangmu na mararti main idalan kon hanami mahaganupan harosuh ni urmo ijabei pe hanami marianan itonggok kanami hubamu keluarga besar GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon manupaki mahamba ni kuriamon bereham mau murnaganjang hubani bapa painang orang tua nami martambah-tambah mau kesehatan yang godong na ibagas parnaboritan songon tonggo ni kuria na parlobe surdu kon hamma tanganmu na go kuasain lau padas kon tanda hamaluman lau padas kon tanda halongangan itonggok kanami hubamu bapa apa inang hinaholongan manupaki maham Tuhan bani haganupan horja ni sidia sonai ke humahu bani haganupan nyombah ni kuriamu jaga ham pardimata ham patorsa ham na iperantawan namar horja na mandarami horja namar sikolah menuntut ilmu gariada nadanak ope haganupan do itonggok kanami asiham gabi panjaga na tugu gabi panjaga na gogoh bani sedia terlebih ma bani situasi COVID-19 terima kasih mabamu Tuhan marondos kubamu mahanami tondui na pasing marhorja bani hadirion nami ganupan asitongon marhapentaran hanami ibagas ham ibagas Yesus Kristus caloham matonggo apa panginduan namion amin. Tangar hita malobe hati ni naibata nagabi onjolan bata lahu manggalang
Ay manatar surat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupu hanima ma humbanima galangan hubani Jahoba, barangisin na rasuh uhurni, iboban ma galangan hubani Jahoba. Sonari patupu hitama galanganta. Silang ikut kona Gemadalan baik nagulam Gemadalan baik nagulam Gemadalan
Kuria na ihaholongi Tuhan, das mahita bani na manjalo horja bakal na pasing. Ipatugah ka nami hubani na siyam, nalape anggota sidi, tetap hundul bani anan ni Bey, jana na anggota sidi, manjalo horja bakal na pasing, bani panorang na dopi Tuhon sa darion. Puji hita Tuhan ta mandoding mahita. Mandoding hita, haleluya, nomor 327, ayat 1 pakon ayat 2. Riap mahita jongjong. Paridup nuhur anjaha parjar layak do Jahoba. Nangit man ringis anjaha paridup nuhur baggal. Singibain hubata romban hubani dosata. Anjaha sengi balas kon bata romban hubani hajahatonta. Songon hidup nuhur ni bapa bani nyombahni. Sunay do hidup nuhur ni Jahoba bani sagala nama kabiarisi. Martongko mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, paridop nuhur na tarsulur, ibagas Tuhan Jesus Kristus. Ham do si bere haluahon, pakon haguluhan na sadukan idukahni, marhiti anakmu Jesus Kristus Tuhan nami, nasirsir manggalangkon diri ni makopkop hanami pardosa. Bani na ijalo hanami parpadanan na pasingon, maidop mauhurmu ban nami, tondoy mo na pasingin mamambuha uhur, apa na patotapkon haporsyon nami. Asilambin martengir nuhur hanami hubani Jesus Kristus na makopkop hanami. Amen riap mahita martonggo, marite tonggo na najaruni Tuhan Jesus subata. Ham Bapa nami na naguryatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saud maharus niurmu inaguri tongohon songon na naguryatas.
Beri hama benamis dari on haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa dupak hanami. Ulang hanami bubay hamhu parlajuan. Palu hama nami humbani panghago. Ay hamdo si mada harajaon. Pakon haguguhon. Apa sangapon saduka ni dukahani. Amen. Hita ganup na hinargan ni naibata. Iparsita-hita sunari man jalo parpadanan na pasingin. Halanya ningon takas do hubata. Pasal horja bagal na pasingin. Rosi ahado ulih tahunjin. Parpadanan na pasing ay mahataridahan di idop nuhur ni naibata hubata. Halanya ay martarima kasih mahita huban ni naibata. Nadop paluah kon hita marhiti anak ni Jesus Kristus. Bani nasiholi jalo hita ruti pakon anggur. Nagabe parhitian ni daging pakon daruh ni Kristus. Ro mahita hubani Tuhanta. Ibagas toru apa borsi niuhur. Halanyay balusi hamma sukun-sukunon. Ihapur say hamdo Tuhan Yesus Kristus. Nadop roh tanohon paluakon pardusa. Iya nadop mati apa mulak manggoluh makkop-kop ham. Mamorsan janah manasap dusamu. Ihapur say hamdo. Ihapur say hamdo ruti pakon anggur na bani parpadanan na pasingin. Inman nagabe parhitian ni daging pakon daro ni Tuhan Yesus. Ihapur say hamdo. Rado ham makaguluh kon hasa sa panidusa. Nado piberi Tuhan Yesus hubamu. Marhiti na makaguluh kon guluh na baru. Rado ham mardier pakon halak na manusahi urmu. Janah manasap dosani. Rado ham. Ibagas malas diuhur do na ibata manjalohon pangakuan si sonay ay. Tarpuji ma na ibata. Marhiti haganup parguluhanta. Amen. Hundul manasyam puji hita Tuhanta. Mandodeng hita haleluya nomor 100 ayat sada pakon ayat 3. Anggo sonai paunduk hita mahurta.
Mardingat tonah pakon manangion hata ni Tuhan Yesus. Bani napasirsirhon parpadanan napasingin. Ibuat Tuhan Yesus ma ruti bani borngin sangga nahona partahian iya. Ya tahun matarima kasih. Dopai topiki maai beri hubani susian ni irit iha tahun. Jalon na siyam maan jahapangan ma. Daging ko doon nabinirehon makkukup na siyam. Bahen na siyam masonin gabe pardingatan baku. Dop salpu si dia mangan. Ibuat mapanginumanin iha tahun matarima kasih. Anjaya tahun madopak si dia. Jalo na siyam ma ganuk mana siyam manginum huncin. Ia panginumanon pahadan na baru doon marhite darohku. Naniduruskon makkukup na siyam. Bahen hasa sa panidusa. Bahen na siyam masonin. Gabe pardingatan na siyam baku. Aseroh mana siyam ay doma sirsir haganup. Dayan jaha tonggor na siyam madiar layak ni Jehovah. Martuah ma sagala na martengir nuhur hubane. Mandoding hita haleluya nomor 343
ayat sada pakon ayat 2 takon ayat 3. Jong mah ganupan kurya. Ihatahon Tuhan ta Yesus Kristus, jaloham anjaha panganham, daroh kudoy daging kudoy na binerehon makkop-kopham. Ihatahon Tuhan ta Yesus Kristus, jaloham anjaha inumham, daroh kudoin na niduruskon makkop-kopham. Inmaman ramotkon, pakon patutapkon uhur na siyam makaporsayaysi, ase banan na siyam haguluhan nasadokan idukahni. Amen.
Hundul makuria mandoding mahita. Mandoding hita haleluya nomor 250 sada ayat sada pakon telu.
Riap mahita jongjong. Say pujion kudo Jehovah bani sagala panorang. Tungtong do puji-pujian ni ibagas pamanganku. Marhitay Jehovah do marmegah-megah tonduyhu. Iboge hala nama doyuk maay gabe malas mauhurni. Hasomani na siyam maahu pabaggal hon Jehovah. Sairap mahita patimbulhon goran niin. Hupindahi do Jehovah anjahabalosan ni duaw. Ipalua doau humbani sagala habiaranku. Puji hitama Jehovah, martarima kasih mahita hubani. Amen. Kundul mana siam? Puji hita Tuhan ta mendoding mahita. Mandoding hita, haleluya nomor 340 ayat 1 pakon ayat 2. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami parholong niate apa paridop niuhur. Ipuji janahi pasangap hanami doham halani idop niuhur apa dear nilayakmu nadop ijalo hanami. Dom mai hopkop ham hanami janahi sasap ham dosa nami. Gabe manggoluh kanami ibagas idop niuhur mui. Pabayu ham mahanami mandalani hari-hari ni goluh nami. Ase margogo janah marhamonanga kanami makurcahon harosuh ni uhurmu. Patotap ham maha porsayaw apa pangarapan nami hubamu. Ase margogo hanami pasangapkon ham sadoka goluh nami.
Terima kasih mabamu Tuhan, bani haluahon, apa pasu-pasumu nadop ondos huben nami. Ijon, igalangkon hanami do diri nami, pakon buah ni horja nami, gabe tanda ni terima kasih nami hubamu. Pasu-pasu hamma galangan namion, laho padoraskon pardalanan ni horja ikuriamu, lambin pasu-pasu hamma golu apa horja nami, pakon sinadongan nami, ibagas Kristus Yesus si paluah ka nami. Amin. Gondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Tuhan nai bata bapa, anak pakon tondui napasing, ipuji janahi pasangap hanami doham, halani panramotionmu bani kuriamu i duniaon, marmalas niuhur dohanami, halani domma ipataridah kon ham hadirion, pakon idop niuhurmu benami, ham do nama nopa, memberi hasa sapan ni dosa, pakon membubai segala na persaya bamu, mardalan huhagoluhan sisa dokahni halanyai mangelek mahanami hubamu topa janah pabayuham mahanami marhitei kuasa ni tonduimu ase tubuh kanami padua halihon janah tetap margogo laho makagoluhkon holong niatemu nadop ondos huben nami urupiham mahanami man lawan musuh pakon hisap-hisap ni daging nami ase boy ipataridah kon hanami nadop tongon-tongon hanami gabe anakmu balo siham hanami ibagas idop pakon holong ni atemu. Amen. Misir manasyam baritahon janah saksihon nasyam maambilan nama diarin ijape nasyam marianan jaloham mapasu-pasu humbani Tuhan nai batata ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu janah maidop mauhur ni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai batama bohini hubamu janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Horas bata ganupan. Selamat hari Minggu.
lambung Yesus sonang laro puji ulang behong mabiar lau mangayaki sonang ilambung Yesus rupita lau puji iyanan hatat dan hatat sulur dong ilambung di. Terima kasih. Horas. Kami dari Larisma Optikal, Jalan Merdeka nomor 76. Kami dari Rudal Mas Optikal, Jalan Sudirman nomor 63 mengucapkan selamat kolop-kolop yang ke-118 tahun masuknya Injil di Simalungun. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.